Roedd na groen banana go iawn I met Caerdydd a daeth I Pontardawe o'r drydydd haen, ond Adam Rosgro ddaeth agosau sgorio yn yr hanner cynta a Steve Reeve yn arbed yn gampus. Dim ond 2 funud I mewn i'r ail hanner ac roedd y myfyrwyr ar y blaen, y tîm cartra'n cael traffath clirio a Thomas Price yn sgorio gôl arbennig o du allan i'r cwrt. Daeth cyfla gora Pontardawe o gic gornel wrth I ergyd Steve Berry gael I gwiro heibio'r nod. Roedd met Caerdydd wedi cyrraedd y rownd gyn-derfynol yn 2020 cyn i'r gystadleuaeth gael ei gohirio. Ond roeddwn nhw'n ei chael hi'n anodd I agor y bwlch yn erbyn Pontardawe, Adam Rosgro a'r cynnig dros y trawst. A doedd hi ddim I fod I gyn chwaraewr Wimbledon, Adam Rosgro, a roddodd y bel yng nghefn yr hwyd, ond y lliman yn cael ei godi. Hynny, met Caerdydd yn sicrhau lle yn y drydydd rownd. O'n i'n gwybod dod fan hyn heddi, mynd I fod yn gêm galed. Ni wedi watcho nhw, ni wedi talu tipyn bach o amser yn paratoi am heddi. Felly, o dan yr amgylchiadau, perfformiad gweddol, ond canlyniad da yn y diwedd. When you're playing against a Welsh Prem side, the one thing you ask is, you compete in. And I thought we were very organised. I thought we nullified Met to minimum chances, really, and it's taken a very good goal to win the game. But no, proud of the boys. We had 5 under-19s in that team today, and they stood up tall. So I think we made hard work of it, to be honest with you. Credit to them as well. They made it a really hard game. They battled, they're industrious, and that's what we expected. I think, we did make it difficult at times for ourselves. First half, I don't think we were quite at it as we have been. But it was important to get the result, which we did. Ni dod yn erbyn tîm o'n yr Cwpan Cymru. Gallwn ni gweld bod nhw'n yn tîm dda, wedi paratoi yn dda. Ond mae pawb yn siomedig, ond rhaid paratoi am y gêm nesaf nawr a cario ymlaen.